ikhona indlela ungavikela ukuthi ugcine ngempela ungasitholanga? Yes, Ntokozo, ikhona indlela ongavikela ngayo ukuthi ugcine ungasitholanga. Ngiyathanda kuqala uqinisekisa ukuthi ke ngokocwaningo kuthiwa nje i-cause is unknown, but ke yes akhona ama-factors nezinto ezibukekayo ukuthi zilidela khona. Naw ke umlaleli nombukeli indlela ongavikela ngayo uqala nje ukuthi wena wenze sure ukuthi i-health yakho une-health yakho enhle, your body health, maintain kanjani ke na ngokuthi angithi mangabe ukuthi unamafutha amaningi emzimbeni kunale hormone ebizwa ngokuthi estrogen. Leyo hormone leyo i-estrogen iyona ke le eyenza ukuthi iproduce amafutha ke iwona la mangabe semaningi emzimbeni womuntu alidela ekutheni bese uyithola ukuthi ke sekufomisheka ama-cancer cells. So ke uma ngabe ukuthi nje you maintain a healthy body weight, kusho ukuthi amafutha la emzimbeni wakho mancane, then i-cancer of i-breast can be prevented. Kanti okunye futhi angakwenza nje umlaleli nombukeli ukuthi ke uma ngabe ufuna ukuthi uyiprevent ukuthi ube ne-breast cancer, regular exercise, uzivocavoca.